Stay tune terus buat perjalanan sore ini. Assalamualaikum sahabat online. Nah, sore ini kita mau jalan-jalan nih. Mau makan pulut KR. Pulut ijo khas Samalanga. Khas Cot Gulungku guys. So buat teman-teman stay tune terus seperti apa pulut ijonya. Nah, kita singgah dulu di sini di Espresso buat beli kopi espresso guys. Hai guys. Sudah sampai di Pulut Ijo KR. Put guys. Wow. Kita lihat prosesi. Seperti ini loh guys. Wow. Lagi santai sore. Ludes guys. Ada persen enggak? Hidup. Kan ada video. Ada membayar hidup ada persen. Nah, seperti ini penampakan guys. Nah, pulut hijau. Mak video. Kan juga habis. Jangan kayak gitu. Udah mau ngerti kan? Hidup kan? Sana di Sayang. Pulut Sayang. KR sore hari. Ini bertemu teman-teman. Suasana sore hari seperti ini guys. Kita balik guys, sudah siap.
Siap, saatnya pulang guys. Alhamdulillah, enak banget pulut hijau KR. Yeay, kita udah mau pulang nih, udah sore, udah 6:30. Jadi kita mau balik. Thank you guys, thanks for watching. See you on my next video guys. Bye bye. Bye. Bye bye. Bye.